I'm Losa Laga MBB Artist Promotion. Namuntlha vona President Ben Mayengani va karhi va hi byela hi timhaka ta ku leswi nga endla ku vona na Prince Rangani va holova a va swi tivi ku i ncini. Ngomuka mi nga se subscribe kombela mi subscribe la ka MBB Artist Promotion ku MBB Artist Promotion yi ta mi tisela swo tala. Buds on the beat. Loko Prince Rangani anchikela itirela ka and the Prince Rangani anchikela with no risk anga khopha me okay it's fine and when no problem so this one ni mutamo ngiyatira na mwana kasikisa abasha kufanele yeyinga ningilisa yatata na gas station yende matima mara big matinyala say loko Prince achika Prince Rangani anchikela ngandangi chumu ibinyatira na hlavu abati hiti ta umalambani salifanele kusanfa akuruku bumela mi adresse Prince ku invest mwe ejele Prince ku invest mwe lomu yanda ku abaso ikwenya muta Prince akshela rest in peace. R.I.P. Prince Amasendani, rest in peace. Prince Angatili Boko Amina Lokume, Tanga, into my Babene, Prince, Isumla Kwana in 2000. In 2000, so she's not 23 years. Itibana, Prince Atibana family me. Prince Itibana family me for 12 years, if not 11. Marubi anchikela Prince. So now when you generation, man, you get to the Prince. Anu lavi, lo we ulava, chasu soye, and what I chasu soye. Hello, and someone can have a moon in the way. I'm sure you come back Brazil, you fit a matus. The winner of the matus say, a minute been my gun, you come back with a gun, minerals I'm in charge. As of and come and put a Chinese woman of the sometimes sick. Charles of Saxon. Complain and when I'm part of Ushabalo in the back, the music child of the service of Rastella and Chumdam winner and Chomiam woman. We shaka Jamin and a winner in music. Said, that's all. The Ushabaki said, see each child can come and tell us that's South Africa. Namsaba and White in there, tell it in Kakaka. Please somewhere another moon, no one. It's a send a rest in peace. A good woman. Rest in peace. There's no advice of Prince. You could tell them about it to room at least. Abana mood, no make best advisor. Come in so come and new. Shashi Popas, laying I set up and chopped up when I should win. The Combaco machine, me and Bama with me a guy and a mobile phone. It has not been a room. Come on, think about this. No one cares about it. Yeah, I'm not true. Just no advice, super card. So I know I check a Prince. Now I'm going to get to the land. You're never going to place on a phone to contaminate the police. That's why I'm telling you until men are so let's say, pull over family interference. Because I'm telling you when they go. And I'm going to make explain about what happened. So the acting right, Lamapol, I try each other. I'm trying. Tired of this, I'm going to miss 1 minute. What time is 1 minute of the year? What sisi nyambana na Prince ni pesa tufanela malambani kuzanfa mwenye nikatete hapa mya malambani chamfanela na kuzanfa ni kwamba ni mwele ngachaiba ngamba
Section 1 album leyi nga chayi vanghani va n'wena problem muna mi tiva ku mi tiva ku a ku mu tivi music un'wana tiva n'wina ku yingisela loko swi nga ku tsakisi loko me music wa me nga ku tsakisi music loko nga na cina kwa ku nga ti hleti nga ku ti promota wo penga December hinkwato nga ta buka 26 wa tigidi ko December ntsena wo penga vanhu va humesa mali ya vona va ku na nga hi leyi 50 leyi ku ya dyela vana va vona avo penga vanhu lava va swi tiva ku vana va hina a ni ri ayova leyi a ku tele ayova a ku hakeriwa loko mi tiva vule ayova minuna ka hakeriwa ayova a hi club yo huwa i club ya xiyimo xe le henhla va swi tiva lava nghenaka laha ka hakeriwa a ayova se vanhu va nge hakeli xilo xo a va xi ri okay it's fine xoki a be hiti va n'wi buketela ngopfu kastin va n'wi buketela ngopfu because na hiti music a ku na connection a ku na gig ya connection loko swi swa wexe i hleketa ku vanhu va ta ku vulavulela va ku tolotela ku swi kahle swi nga ri kahle va nge ku buki vanhu a va tirhi xichomi vanhu a va tirhi xichomi mina vuxaka bya mina na n'wina i tihiti a nchomi ya ku n'wina ma ta mi byela ku ni yimbelela na mani wena ni vuyela lavile ka mhana n'wana wa wena loyi a nga hambana na yena a ni wa swi tiva ku mi kumaka a chita u vuyelela yini wa nga vuyeleli ka yini u vuyelela ka mhana n'wana wa wena Joe Shirmani na vumunhu Joe Shirmani i sendele rest in peace a senda rest in peace i sende message wukulu why because mina na vona mina family bond hambi yo va na ti-difference mina ku Joe va swi tiva ku na khale loko a halwa swinene a nchavita na lava kheni ni va byela ku kheni ni kombela ku khomela ya nyiketa mana mina hi leswi nga xona leswi nga kurisiwa hi swona a swi ngheni helo swa hina swa music a swi ngheni helo ka swa hina swa music so ni lava mi tiva xilo xo kondzo vana va nsendele inspire a va nga tlangi because vana ni kosi mbirhi ka vona so mara luya a ni rafaka tikuso ka hina mara va nga tsalangi rest in peace a mi byela swa swo ntsena Ngoja advise tena ngoba nyamtamea mama advise ko akati churu aati nwanuna hi munhu akati churu loko mukuma murhandza mujana akati churu mingumisleje kuna misleja ngopfu the reason ku nga na lipopo poison i kwa minta ini ametsimela ka bujo ngama ngakoma mfana luya wote bamba loyi itsika ngahamba yamana na bujo kuendela ku rhandza ka n'wina ani leswi mina va swona kuendela ku rhandza ka n'wina va ka munghana lonene lava ka munghana lonene va tlange phati kulu leswi ni nge pfuni va rhandzini vanhu lava loko ni hlangana na vona nini a ni va rhandzi because va tlange role kulu ya ku chipita music wa Xitsonga because vona va lava ku byela vanhu ku music va endla njhani ku fana na kun'wena se ma nchomi ya kun'wena nchomi ya wena ma ku nchomi ya wena se va ntaka n'wina ku ni kombela ku rhandziwa a swi bohi ku ni rhandzi a swi bohi ku ni chayisa a ndzi va khomela munhu xibamu loko hi wena a nga music wa mina a nga swa ni fanela mola a nga tiphapela se va ni endla sweswo a nchomi ya kun'wina vuxaka bya mina na n'wina music ti-hit passport laha ku nga tirha na yena wayawaya azuma swi tlanga la tlanela a ntirhi mina munhu loko a ni betray xilo a xi ta va best ka n'wina i ku okay beli hi kombela u pfuna bujo beli hi kombela u pfuna press munhu na mina ni munhu ni na vumunhu vanhu va ni byeli ku nga ku na vaniti a ni vaniti I don't need them a ni vaniti truly speaking a ni vaniti ni survivini loko va ni jikerini hinkwavo va ni jikerini I survived na va rhandza as brothers ni endle swa kahle na vona bujo ni endle bujo na swi appreciate leswi hi nga swi endla swin'we as a team mi part ya foundation ya career ya mina music na yena Prince i part ya foundation ya career ya mina music mara munhu a nge ni fositeli ku tirha na mani wena va mhana vana va loko ku tekela nsati yaloyi tshamaku na yena girlfriend yaleyi nga na yona lolamberiwa wena ni lo twi hi ku n'wina chomi ya ku n'wina a ni chomi ya ku n'wina nga zangi
ke tolovela nethaka futhi useminari tolovela ngoma niribala maybe kuna generation yintsha ingasitivi kuta mina savage kuna generation yintsha isitivi savage mi advice mngani womwebo chimile mi ngayifoma ngisitita kufome team yakuta kuno mina ndatora naye advice mtako president mrangaphansi na hina kombela uwaka ndawo yokuhlela ka yona ati muti wa yena avana muti tinqambi tile ku afika muti na n'wina tinqambi ta ka gaza ni kombela ku loko mi kuma mali leyi mi kumaka mali leyi yi nghena xipidi mala yi famba xipidi ku loko yi ti nyamalala ya nyamalala leyo mali phela tinqambi to tala tinga fikisana mina me brand ni brand mina va nga humesi for 5 years vanhu va ta ni buka so nna va nge swi tiva nyamuxa nga va mi ni tiva mi ni rivele ku Hlavu ta tirha na yena waya a ni tshama ni swi twa ku ta ku munhu i hambane na nsati va ku xivuya munhu i vuyele xivuyeni va ku munhu i vuyele xivuyeni mwene xi fane mi xi endla ku mi famba ku be hi vulavulela vafowethu hayi ku mi ni byela ku na I don't need them, I don't need them. And the men work hard 2013 loku nyambana na kucho and mi teni win 2013 kun'wana loko mi sile jampulu mi work hard un'wana va ka munghana loleyo n'we mi nge pfuki ni mi yingiserile because mi misile kucho mi heta vuya mi misile prince a mi kahle ku n'wina mavonele ya n'wina a ma kahle a ni malama mavonele ya n'wina a ni malama ma mislika mavonele ya n'wina ituma ku tiwa music am ti music awu ti music because you can't sing at all kuna transition music u cinca every day awu swi twisisi ku swi endla yini ku cinca ka sound because music u cinca every day hi tirha hard ku entertain so tell me about cha from tibabhele kahle kahle kanjani mpaka va ku ndzilo wa mavili vun'we ndzilo wa mavili a sweswi 13 years a lembe ra 13 sweswi ni sungule ku chaya vhele album yo sungule ku make 2 ya disco mara ku dominate music wa Xitsonga since 2011 until today hi le Lesotho ku dyiwa mina hi le Lesotho u dya nyama ya donki loko u lava ku dya nyama